Branko, kad su nam podijelili ovaj letke, što je bilo dalje? Striptiz klubova iza... A ništa, slijedili smo jednog od tih ubacivača koji nam je rekao da će nas odvesti u tvornicu piva. I onda smo vidjeli da se njemu pridružuje još dva pripadnika negroidne rase i mi smo se pobojali da će nas uvući u neku ulicu i opljačkati. Treći je dan. Prepričavam se od jučer događaje iz grada. Sebi se kuka. Ajde idemo na te tablete. Kamo tablete idemo? Imam 5 tablete. 5 tablete evo. Idemo prema sobicama. Više manje sunce, da. A je. Tu je sniman film, kako se on zove, nemam pojma. Ne znam on ime. Stranger in the Woods. Što morate jesti sada? Krema. Kamo to idemo uopće? Idemo prvo Karlov most, evo Karlov most. Tamo Karlov most. A on tamo je sigurno Marijin most. A ovo je Čeuhu most. Opščasna Čeuhu most. Ovo je rijeka Kongo ispod nas. 22 gigabajta. Još mi je ostalo. Ti si ovisan to snimanje. Da. Biti si baš snimanje, pire. Bavio mi se otac sa montažom. Evo ti montažom videa. Zarađivo masne pare na tome, a onda je propala VHS, propale su ove kasete i onda je prestao raditi. Zašto sad ti snimaš? Napravit ću na kraju kad dođem doma, spojit ću sve video, jedan veliki video i napravit ću kao cijeli put. Od pola sata će biti film sigurno, više čak. Put. Pa, put šta? Će biti dobar put. Pa mislim, dobar će biti, najbolje. Pa ovisi o nama, jel da? To je metafora. Bolje da ne znaš. Bok Lucija. Objasni kako su nam džigi crnici bili. Čekaj, vidi ovo Ghost. Di su džigi? Ćemo poći kad smo imali slobodno. More. Znaš što da bi bilo jučer? Mi dečke smo izlazili jučer, naš šestor smo bili ja, Branko, Matija, Luka, Lucijan, Mario. U roku od 3 sata, što nam je puno ljudi negroidne rase. Recimo barem 35. Prvih smo 10 odbili, a odlazili u dvoje po dvoje. Odlazi dvoje po dvoje, svi vam dijela iste letke. Za striptiz barove i prostitutke. Dobro jutro svima, molim malo pažnje. Halo. Ne znači da mora biti prisutan tu, ali da je učešće. Ako možemo unutra. Može. Još sam htjela, gore na brdu je 1/3, se kaže, Eiffelova tornja. Oduševljeni da na kratko vrijeme su otvorili svoj vidikovački. Čujete? I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Aj, spor se, Maja. Vidio su ponosni na sebe, vidio. Makri se! Jo, ubit će ih. Smjena. Pa što se zna povjednik? Povjednika. Što sam tuče. Srat.
Straža. On piše unutra čovječe. Makar piva like. Ćemo pljesak, ovo što sada rade. Ćemo pljesak, bože moj, bravo, bravo, bravo. Ovo se popiše, ovaj se okrenuo samo. To ne mogu sam, siguran sam. Da, malo Branko, ajde šuti. Ne budi napast sam, Branko. Mi sorry again. Sad vojnik ima? Ponudio mi Maricu preznač. Vojnik imate pravo ubiti ako hoće, ako si mu dosadna. Onu babu maknuo, samo svidio. Samo jako, kako kažeš. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Ćete probati korak, dečki? 1686. Ideo taman za utor za kovanicu, dole. Prekrio si utor za kovanicu. Ne, ona bi tu. To je bila rovinda Svetog Vita. Vi imate u Rijeci, koja je veća kao naša Kovanja. A vi se kao mošt, kao relikvija čuva od ne svakog Izvučeno, još ima jednu izvučenu. To je ovaj stil, secesija, recesija. Barok, renesansa. Ovo je Žirska ulica. Uca. To je član Ku Klux Klana. Skinuo je popiljaču. Raskrinko se, Branko. Kad su nam podijelili ove letke, što je bilo dalje? Letke. Pa znaš ono za striptiz klubova i za... A ništa, slijedili smo jednog od tih ubacivača, krajera, kako bi se reklo, koji nam je rekao da će nas odvesti u tvornicu piva. I onda smo vidjeli da se njemu pridružuje još dva pripadnika negroidne rase. Svi ti ubacivači su većina više manje negroidne rase, ovi koji su nam prilazili. Da. I mi smo se pobojali da će nas ući neku ulicu, lupiti po glavi i opljačkati. Da. Pa smo se što prije udaljili. To nas je upozorio naš dragi kolega Lucijan koji je rekao Primijetio stoj! crca u mraku. Crca u mraku, što je inače nemoguće virtualno. Ovo su nam dijelili letke za... Bogomil sliku si nam pokvario. Poljeni miš. I za bordele i za svakojake droge, uključujući marihuanu. Da, Bogomil Pendroh, tako nešto. To je moj djed sigurno. Tako Mirela. Da, napravit ću film od pol sata. Spuštamo se iz stepenice, iz dvorca. Da, jučer je, pa kakav bi mu I'm sexy and I know it. Ba kak je jučer? da je i u Tavru bilo puno ljudi rekli. Čemu taj sarkazam? Ironija. Čemu taj danas? Ništa. Ajde, slikat ću ovako. Ne, da slikaj na. Dobro, slikat ću. Mirela, si vidjela faunove u vodi? Da, ko da smo u nekom mutantskom vrtu. Tako. Oni tamo bome pišaju, dobro. Tamo kipovi. Velikim tlakom. I faunovi. Ovo su ženske, tako. Ovo su ovako... Fauni preko leta, kad je toplo, oni gube. Gube perje. Evo, preko ceste, crvena je. Crvena je. Ko je tu? A? Srbak ste po kavu. Kave, najbolje kave na svijetu. Ajmo unutra po kave. A Starbucks, treba mi kava. Ajmo piti Starbucks kavu. Ovo je pa še, Hero pri. Tik tak, ajde više. I tamo je ruka jedna. Kasno kad je pokažem na gore, ova vidiš najgore, što pozna gore. Tamo je ruka neka, jel vidiš? Ali ništa ne pomiče, nema ni male kazake. Čekaj, sad si... Pinjada. Tamo gore se ona kazaka mrda, više ne. Da, ali kao da ide unatrag. Da.
A ne u napolju. U Pragu vrijeme ide u nas sada. Ako neko pline do zgora, Jao, to je velika sila. Zanje će biti Strašno. Postavim da tu ima koliko metara, šta misliš? 30 metara. 40 metara. Koji sat? Svaki čas. Jao, kasni sat, Wow. Isuse, pomolimo se. Ovi kostura. I ko su ti tamo zvone? Kako lijepo. To radi na svaki puni sat, a ne samo danas. A, Pjetar za Kukuriko. Ko trubica? A tamo gore lik trubi, Samo da ga neko gurne. Pusa! Koliko jedan sok košta? 160. Ujebote. Čekaj, on je platio 6 eura za jedan sok. 50 kuna. Dobro je. Ne. Dobro je, big magic čak. Jao, smo se vratili iz putovanja. Smo se vratili, baš je bilo naporno, Kenija. Lucijan, reci što je bilo. Bili smo u Židovskoj četvrti, ajbe, strašno je. Šačali od jutros do 9 se već 2. Kako kuca koji idiot na vrate tamo. Koliko je sati? 2. Točno. Točno 2. Polurad spavam. Kako ti se da? To je Mario, on igra igrice neke. Glupave igrice. Se usro! Mak, zašuti ga. Zašto? Daj, ovo će ti bolje vidjeti. A vidi, on nisam znao da se ovo može, oko. Ugledamo, gdje smo mi to sada? Mi smo na rijeci Vltavi, plovimo broda, malo prije smo ručali. Najeli smo se, napokon. Pravam kratki intervju, molim te. Snima, ne slika. Intervju radim, ne slike, kužiš. Ako je tražiš intervju, pitaj nešto. Sad ću ja samo malo. jedna slika, Boga mi. Intervju kratki, samo malo. Ajde, ako radiš intervju, prvo pitaš nešto. Ok, recite nešto o sebi. Ja sam Branko Drljač, rodim... Ko? Ne, imaš upadač. Upadač. Ne radi. Češko jezero. I tako rijeka Stajačica. To je reka Stajačica, da. Moramo lijepo da se to snimi. Dokumentira, naravno. Zanimljiva stvar, Luka je polio malo alkohola po papir, će ga zapaliti. Šta? Ništa. Čekaj, oj tamo nekamo di. To je alkohol ne gori, ja mislim. To papir ne gori. Sa kamo gremo? Idemo u shopping. Je, kamo ćemo, New Yorker. New Yorker, H&M, Bela Marić. H&M. Marić, kamo? Ajde, Luka. Kamo nas peš? Idemo u Taver ili? Ana, još imaš tu, zaboravio. Pa prosto. A čekaj, Rogičku smo zaboravili. A, fuck, Rogička. Pa Rogička ne ide. A Peća će ostati sama. A guliš? Danas ćemo pričati o shoppingu. Ali ima lijevo desno. Koji smo put prešli. Odlično. Da, ona je. Ona vidi. 1000 kičmi jemate. 1000 kič. Kač. 1000 kičmi. Red syndrom je... Ja to ne mogu. Ah, shit!
Kaži. Kada smo mi bili sad? U šopingu. Da, kada? H&M, u New Yorkeru i McDonald'su. I Speedway, ej. ne zaboravim Mac. Apple Store. Apple Store. Peace out of my head! Sad ćeš zaboraviti najvažniju točku onoga što si napravio danas. Što? KFC! Smo u KFC-u, KFC, jeli smo bucket of chicken. Grab my crotch. Kupio sam si kapu. Da ponovi. Ne, ovako. Ma ne, samo ne... Shit! Shit out of my ass! Kaže piss. Hello everyone! Bitch! Shit! Pussy juice! Tampon! Oceanu, dobro se ove maske trapili da ti imaš široke gače. Obukli su. Are you crazy, boys? What are you doing? What are you doing? Kairu, what are What are you doing, Kairu? What are you doing, Kairu? Hilfe, hilfe! Hello. Hello from Germany. Hello, we from Japan. We come here in peace. In peace? Yeah, man, peace. Peace, Good. bro. Ajde. Y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, que esto solo empieza. Šuti ja. Ovo će ti bolje. Morena, bella a mi un lado, que vaya.